Ntumurume wa kuma Ntere Chachera wodine ya Mugweni akuite akiamukaira utungata sibitarine ya Chuka nyuma yawe gutemwa kiongo ni ntumurume ungi bagitetera chiringi 10 akari baritarireria muthuganirwa nika aretagia mututigi chiringi 10 chiawe iria barari bagutumira kugura nchobi akari bara bagukari na muthuro ni baurite muthuganirwa bonene mbere yawe gwikirwa mpene ni borithi bakambi ya Chuka. Samuel Gaishima ari na ripoti ije ya Keba. Nkujanio ikonia chiringi 10 gatigatika mututigi Richard Muriuki Elias wa ukuruba miaka 35 na Arnold Muchiri erambirie nyuma ya baire babukurewa wakiromo chiringi 10 nyuma ya kibarwa ya gutaruji. Ara Muriuki aranenkerwa chiringi 20 iwetene nyumani bathi kunywa na guka Muriuki are anchobi yago baire na chiringi 20. Kuringana na akari Muchiri narachokire kuranduka Muriuki ekomire yake ara Muriuki akumwira icho arari akuria nacho nchobi aragwatirwe imuthuro aruma ithoka kuma kirimunori ora arare akubina bona kwambiria kumutemanga nario kiongo mathe matabaloje malwa chiringi 10 Richard uyu nake waoragwa amura na chiringi 10 mongerere makongerera ri makothe makonywa nchobi manywa nchobi no komena ke oraganiwe na kwenda mbeca ira cienge Bonde bona ke ora thurire acha murika na ambi ne thoka yiba ko ambitiwe uteni nginywe chai ngecha ne ya muntu ni muringe na ibanga ne thoka yo le ngina gwire ne okia ngina ngina to ngia chonga nake nengo ngiturwa muno pogetueka muntu etusa kwa ngoma aula ka mubeso wakwa wa mwerua agwetwa Richard pamwe na oku muntu kanywa nchobi koko anyunya kora tutekomenya na tiwe tonyunyaga. Kuringana na OCPD wa subcounty ya Chuka Paul Kuria Muriuki atete utoro bwake akija ukinyithwa chibitari ya rufaa ya Chuka aranoe Muchiri aburito mporo ya kathetina nyenje imuingi uraurari na muthuro akija gutunyukwa ichibugwa Nterinu na nyumani anenkanirwa kiribori chibagituo gya Chuka Bema thuri ari no komene maboria mutano oria ene mutano oria tikathukirwe Kalube ngekwenda sio kampeni anga irenge mimi namkata katika jina la Yesu amen simutaki akora mubezo wakwa ende Kuria ariuga borichi ibathiete mbere kuruthocho nkunibwe karikariri akari nabo bakiralamikagira wongere kubwa nchobi che ibango Nterino irabakuga ichiretaga wongere kubwa winyangia yoto tena security sera Antone kinyagia na bangi nenywerwa nkinya stage kinyagia nsobi nenywa kumakira ko nkinya kebwai kwa nsobi bora yatwekete ena matha cerete na matime ndukwera enge muthenya wetha to last week kwaringirwe ethe wake mwana emwe ndake aringire ethe raino ale ali maututi kwa guthirikare ne menye wega etobe security yakwegana theinwa gitareni totena security netonyu ale njobi tapatia bingwe njobi poe bateriere ni njobi anto banywe na heshima. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.